twidye okuba nti tuli kwandula ekivulu kyaife oba ekikudduko kyaife ekya omukuzi ogw'omwenda Kagulu Rock Climbing Challenge 2024. Twidye nga tuba n'ekikudduko kino eky'Ekagulu buli mwaka okuva Baaba Isaife lwe yatyama mu Ntebe, aye olwaleero twidye okulonkinga ekivulu kyaife ekya 2024 ng'ekigendererwa kyakyo kyakuba nti abantu baife baba basobola ofunamu ekivulu ekya 2024 ekyokuwalampa olusozi lw'Ekagulu kijakulirwa Isaife Baaba Kyabazinga Gabula Nadiope Owokuna ni mama waife Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga nabaida otukulembera ku lusozi luno okuwalampa olusozi luno ebyafaayo byabyo nti olusozi luno badada baife abaava ebunyolo nga baseyeya nga babita kuleke kyoga we babita awo we batuukira bawangalira dada Namutukula ne mama mukyala we Nawuddo we baida n'abaana baabwe abalangira abataano era mubalangira abo abataano n'omuva abalangira abafuga obusoga mbalangira abo we baida basinziira ku lusozi eitalaawo abawangaliraawo ni baba waabwe Namutukula era ekiwumbe kya dada Namutukula kiriwo obuti Ekagulu we bawangaliraawo begabanya okujja mu chiefdoms ed'endawulo abandi basigala undi yasigala ebugabula Budyope awava Isaife Kyabazinga bandi baja Ekigulu bandi baja Ebukono abandi baja Eruuka batyo begabanyamu awo badade bawangaliraawo we balimiranga olusozi olwo luliku eitaka wangulu kuibaale era paka na leero bakalinawo awokulimira olusozi olwo lwaliko enanda era paka ni leero enanda dikali ku ibiri olusozi olwo luliko empuku badada mwe basulanga era tunaba tutuusa okujja okolera press conference ku lusozi tuidajayo empuku mbone eidiro empuku yeidiro n'empuku ey'ekisenge mwe basulanga olusozi olwo okuva wansi okutuuka eitale luli ku fuuti 3,600 ed'ebigere nga onenye obaze na bigere okutuuka eitale olusozi olwo luli flat ng'emmeeza eno kwetuli era kuliku obuyumba awokuwumulira buliku olusozi lwaife olwo woba oli luwalampa n'otuuka eitale obona Busoga yeva opaka yekanga era wasobola okubona emiga daife wabona enanda wabona River Nile wabona Lake Victoria wabona Kyoga wabona ni Mpologoma olusozi lwaife olubaku osobola okubona balirwana baife abatuliraine abeeteeso Epalisa walengera n'eyinda yona edinda yona osobola okubonayo olusozi olwo lwabyafaayo nti lutuyamba awo oba oli kuluniina awo oba olina okusomozebwa mu bulamu n'olusozi lwosobola okuniina wawangula okusomozebwa kwoba ng'olina olusozi lwaife olwo kiteeberezebwa badada baife tikubanga bawangalira ku baleka afuna buzibu bombona olusozi olwo lwa mukisa nti bw'oba ogireku tiweetaaga kujja n'abaisejja bakole ku mikolo olwo olusozi lumala ojja bujje ng'oli kuwalampa bw'osaba Katondawo bw'osaba endikiririzaayo gy'olina wayambuka ku lusozi eitale bw'otuuka wali amaadi n'abakwaga amaadi ng'asimba ey'omukisa n'okwekirinzinga okwenaazaku ebintu by'oba olina waniina olusozi woba oluwanguyire mu mutima gwo iwe mwene osobola okuwulira ng'obulamu bukyuseemu tulina obudulizi bungi abantu banene olusozi olwo abandi nga balwaire babigere baawona eningo nga diri baluma
tuyina abantu abanini olusozi olwo nga balwaire ba mitima nga tibasobola kujja wala aye yaaniina yatuuka ewala yamala yayira yaba nga aluwangwire olusozi olwo tuyina obudulizi abantu abagiireku nga babeere tibalina bufumbo ba mirembe oba kuzaala baana baafuna beene nabaida batukobera ati ife twafuna mu lusozi luno olusozi lwaife olwo lutuyambye nti physically omubiri guno okugukozesa lutuyambye ino nti woba oli ku luniina omusaayi gutandika otambula speed eningo dasimulukuka n'enyama muscles daba nga relaxinga ni challenge eyindi nti luchallenginga brain obwongo bwoba oli kuniina okozesa obwongo bungi ino okubala lusozi lwaife wakituleta climbing challenge nti okozesa obwongo bungi ino okubala ekibalo okubona nti otuuka eitaleere olusozi yeruli olusozi olwo iseife baba kyabazinga kwe bamukoleraku emikolo nga akaali kwolesebwa mu bantu bonabona nti nikyabazinga era olusozi olwo okuluniina wobanga badaada tibasiimye ezira mulangira asobola aluniina n'amalaku olusozi kyetuba tulina okolaawo badaada baniina bamala bajja eitale memala omulangira yakola ki yaniina era iseife kyabazinga wabajja eyeitale eyo gye bamukoleraku emikolo egisinga bungi emikolo gyono oluveeyo iseife bamuleeta wano empumwire bamutyamyaku memale bakola omukolo guno gwe mubona nga twambaire amagomasi guleere guba gwa buwangwa so olusozi olwo lwaiseife kyabazinga ni baba waife era lusozi lwe yasiima olusozi yalutongoza lwafuuka ebyobulambuzi nti ebyobulambuzi tuikirizibwa okujaayo fena twabona ku birungi ebiriyo twabanga tuwega ebyafaayo ate nga tufunamu ate twaganyula ku nsonga eyo ndikwenda okubakobera activities oba ebikudduko ebijobaayo twidde abaayo ni kickboxing isamba igere tubeeyo n'ebifunsi ebikonde bidda kubaayo edde mpaka didde abaayo tulina mutabane waife owasamba igere owa Japan aina yakawangula di champion edendawulo aida aleeta musoga mwine ku 16 waidda kubaawo emisana muringi balwane tubone activities edo baba kyabazinga yalagira nti tulina okuba nti tusiima abana bitone twabanga tubongeire kutwidda kubaawo n'abebikonde tulina batabane baife bazaale babuyendaawo era mutabane wa dada Kagulu mwene bamweta Ngobi akuba bikonde awangalira akamuli awo nabajja okukuba ebikonde aida aleeta seeti awo era twidde azimba ringi ku 16 waidde abaawo ku 16 twidda kubaawo n'okwemba olw'eggulo wabeewo era kyova obona nti tuyina ekibiina kino kyebeeta BTM network ekibiina kino kidde atuwa abembi abaidde okwolesa ebitone byabwe mu kwemba obwire twidda kubaawo ne firimu obwire idda kulaga firimu eyaife eyekisoga firimu idda abaawo erage twidda abaawo ne health camp idda atandika nga 15 okwidandaba abantu kwidda kuva nga 15 paka nga 17 twidda kubaawo ne empaka edda abaana lulungi bakwini bano baidde okusavinga basavinga baweereza omwaka mulala buli mwaka tuba ni nalulungi asinga twaba ni baana lulungi abasinze mu masaza nga abawala baife bano so omwaka guno nga 16 obwire twidda kubaawo ne music tubeewo ne film tubeewo ne competition twidda kubaawo n'empaka edda okulonda baana lulungi era empaka abaana lulungi abajja okwira ku ditandise batandise n'okubalonda ku mikutu ndibakubiriza mujje ku mikutu edda akabwidibwidi mulonde abaana lulungi abava mu masaza gaimwe musobole okufuna ababakiikirira nga babakiikirira mu mitendera emituufu mu kutumbula ebyobulambuzi
Ensonga eyindi gye tuyidde okuba nayo nti ku 17 Isaife Kyabazinga lwasiimye enkyo kunkyo essaawa ndala yeene ey'okunkyo kubanga oba oli kwidde Kagulu mutandika okwekonda okuva nga 14 15 mwabeeyo ebaayo ebyokulya ebaayo ebyokukina ebaayo okunumirwa okusula so ku 17 tuwuuna bwanjo ssaawa ndala kuwalampa n'Isaife Kyabazinga guno gwonka n'omukisa mu Busoga gwe tulina nti emikolo egindi Baba Kyabazinga tubawaali ng'atya imeere aye guno n'omukisa gwonka gwe tulina Baba gwe yatuwa mu Busoga mwona ne munsi yona nti n'omukisa gwonka Isaife gw'otambula naye mwawalampa naye olusozi mwawayaku naye waafuna omukisa ogw'oguniina Isaife waava omwaka oguwaire nina abantu be nabona abaidde okuwalampa olusozi nga Baba waava we bagwa baatenduka awo bakati wo Baba wano wova mukisa guno gwange so ogono omukisa gwe tulina gwo nti Baba abalitambula atambula nimwe yawaya mwaseka mwawalampa naye olusozi mwekubyako ebifaanani mwena waafuna omukisa ogwo okuniina ni mwene lusozi ni mwene mikisa mu Busoga muno ni mwene Busoga wabanga ofunye muwe Abasoga enono yaife tuginweziza ekigendererwa kyaife n'okustrengtheninga oba okuba nti tulaga simbo eya enono yaife tulaga akabonero ak'enono yaife nti tuginweziza ate tugikulaakulanya ate twagiwa ekitiibwa Busoga Busoga tourism tulwire nga tukola emirimu omwaka guno nga gutandika Isaife Kyabazinga yasiima chairperson waife Mama Rebecca Kadaga chairperson wa Busoga Tourism Board okuba nti alambula okuzuula tourism sites empyaka mu Busoga era nenda okwandulira olukiiko luno lw'abanamawulire nti mu mwezi ogwokusatu Mama Kadaga yatoolera yatandika okulambula sites edendawulo twatandikira Bunole Bunanomba mu gwokusatu twaja Ebuna twaja Ebukono twaja n'Ebisiki twazuulayo tourism sites empyaka omwali Nsenda Rock twafuna Nakyaka Rock twafuna Ninamagero twafuna ekibira ekirimu obulezi bwonka nga kityaime ku eka district 8 era twaja n'abanamawulire mwabibona ebintu ebyo byongeire okututumula ebyalo byaife tourism okuba Isaiah Inuma nti kitegeeza everyone's business ekina business ekyo butunzi ekya buli omu nti ekintu ekyo by'obulambuzi buli omu ayina ofunamu ebyobulambuzi kitegeeza nti ekintu kyonna ky'oyina woba oli mwembi engeri gy'opangamu ebigambo byo the way you package your message n'ogiguza abali eyo neyo gye beeta tourism ekintu kyonna ky'oyina wekifuula ekyobutunzi ekyo kiba kya bulambuzi buli woba otegeike omukolo oba concert n'otandika okuba nti opanze ebigambo byo bulungi abantu we bayidde okuva mu nnumba daabwe ne bayidda ku concert okubona ng'oteeseteese omukolo ekyo kiba kya bulambuzi nti balaba bayidde kukubona bayidde kulambula ekitegeeza basaswire ki esente awo yabanga efuuse business ya buli omu that is the definition of tourism across over the world nti nze bwe nkola ekintu kyange ninkiwanika ninfunamu ssente kiba kya bya bulambuzi kyova obona nti Isaife Kyabazinga yasiima tugaiteku abanabitone bona tutandika oba promotinga kubanga yona business ya muntu ya buli omu ti omuntu aidda kuva ewu aidda akole ki ateemu ssente ebifo ebyo twaja okuvaayo abantu batandika okujjayo twafuna obubaka okuva Enakya ti mu bintu ebyenfuna abantu baife bafunyemu ino nti saawa dino imwe betwatandika nabo nga tujje Kagulu ti bwe tuli abantu baayo bazimbye obuyumba obwabwe obulungi abantu benajjanga nabo emyaka 5-10 einuma nga tujje Kagulu bana mutusobola okubanga mudulira nti abantu baife bazimbye amayumba Ekagulu buti eri amategula bana Ekagulu eri amaadi Ekagulu eri amasanyalaze Ekagulu enjira bagirimye bulungi ino
president yatusuubiza nti omwaka guno oba ogwida aidatuwa kolansi aye buti enjira muidikule twajanga nga enjira tebitikamu buti enjira anime ndikwenda okwebaza president oweiwanga nti bwe yaida ekagulu mu 2018 bwe yaida twamusaba amadaala atuwa amadaala batuwe amasanyalaze n'amaadi nenda okwebaza president nti yatuwa sente twakola amadaala bana buti ekagulu eri wa amadaala gosobola okuwalampa paka itale ate kuli kunendegereko wegema wegamba niwo oba oli munene nga tosobola weeruuka olusozi luniinika niwo oba nga oliko obukosefu ku mubiri olusozi luniinika niwo oba oliko obukosefu obw'amaiso ng'oba oli muzibe niwo oba oliko obukosefu ku bigere niwo oba olina obukosefu mu magumba osobola okuniina olusozi olwo mpola mpola wakola ki wawalampa. So twenda okwebaza His Excellency the President nti yatuwa sente edo twakola n'okumwebaza nti yatuwa sente twakola monument eya Dada Namutukula ekibumbe ekyo ekifaananyi kya Dada kyavaayo bulungi ino. Abantu baife obulamu bwabwe bukyuse, abantu baife mwidukire mwayagananga abantu ku kyalo, abantu sawa dino bakuba engoma ku site soko buli aidde okuwalampa yabawaayo ki akasente enguudo deyongeireku twakubiriza ba investors baidde ba investing abaana baife abeeka kituufu baidye batandise okuzimba. Ekindi seife yasiima nti tuteewo enkola eya TikTok Mr and Mrs. So omwaka oguwaire twalonda seeti esooka abaana abo bakoze bulungi ino lwaki isaife yakisaba nti yajja okuzuula ni report daidye ngaafuna nti abaana baife ababa ku mitimbagano egyakabwidibwidi baidye nga bagema kubanga bali kwenda likes ni followers nga bagema ebintu ebisasamaza ebiswaza ebiwemula. So twataawo ekiketezo ekyo ekya TikTok nti abaana bano tubawa omwaganya twabawa ibeetu okuba